Magunsa ka. Magunsa ka. Shh. Guys, yang wallet. Wallet reveal ta. How much is your money? Meron siyang 50 pesos. 4 pesos lang. And 4 pesos. So, is that all your money? Guys, very ano siya guys. Kuripot. Tipid. Oh, di ba da? Kana guys, among dada nga spoiler kaayo. Diyos ko po. Hi dada, say hi to our followers and viewers da. Good morning to all. It's 50 na, 50,000. It's 47. Congratulations. Hapit na 50. Ha? Hapit na 50,000. Oh, ingna invite sila nga mag-follow pa para 1 million ma-50 na. views. Oh. 1 million. Bisaya lang, dali dayon. Invite sila. Paliyo ko pa lang akong tita para ma-reach it pa 50K. Iniwalbi.